Tujihadhari na mambo yake Shetani, usherati, ufisadi, uuaji, unafiki. Neno lake Mungu linatukataza. Tujihadhari na mambo yake Shetani, usherati, ufisadi, uuaji, unafiki. Neno lake Mungu linatukataza. Baba, 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 tuokoe twafa. Mungu hatutaingia. Tuokoe Baba, tuokoe Yesu, ache mambo ya gizani. Tuokoe Baba, tuokoe Yesu, ache mambo ya gizani. Shetani watafuta Wakristo wawe watumishi wake Shetani, wawe watumishi wake Shetani. Neno lake Mungu linatukataza. Shetani watafuta Wakristo wawe watumishi wake Shetani, wawe watumishi wake Shetani. Neno lake Mungu linatukataza. Baba, 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 tuokoe twafa. Mungu hatutaingia. Tuokoe Baba, tuokoe Yesu, ache mambo ya gizani. Tuokoe Baba, tuokoe Yesu, ache mambo ya gizani. Yesu Kristo tutafuta Wakristo tuwe wafanya kazi wake Bwana, tuwe wafanya kazi wake Bwana. Roho Mtakatifu tuonyeshe njia. Yesu Kristo tutafuta Wakristo tuwe wafanya kazi wake Bwana, tuwe wafanya kazi wake Bwana. Roho Mtakatifu tuonyeshe njia. Baba, 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 tuokoe twafa. Mungu hatutaingia. Tuokoe Baba,